Kani gede ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan li jana kimat bakong sanjong ke khubor. Yaro Menteri Rang Badu Narendra Modi ye kirai ki babon ki belashim da ke Kanun Menteri jong ke Sarkar India ki bakan thop ya ke Pradhan Menteri Matsya Kisan Samriddhi Sa Yojana. Sedang Kalimpong International Water Conclave Arhajar Arhusau ke ba Arsilinter Shillong. Ujor ka HYC Rimuliang Circle halor ka jingle don board jing pulit Assam yekipat nyong song snong ka than lang pi. Bat sam city thungkam menteri katnat puli puthi bat menteri katnat boarding jong sarkar Meghalaya shaki sispa khandai pu arngot kino high school lower primary. Ki khubor ki babania. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ajero yekirai ki babon ki belashim da ka Kanun Menteri jong Sarkar India bat ka jing ajung menjur jong ka Kanun Menteri yeki project sinalantiral ki ban kentiu bat penklan su ya ka jing don jong ki jing te jing sina ki badan kam kan pendunaru ya ka jing khapnya ah ki lenti ki babon kam ha ka le kawan bat kan penbaru yeki jing sakri ha ka ket ka ba ban kentiu ya ka khayi ka pateng bat ikilat peniso. Lengba ke jengplat kubor haka social media X. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong ba ke jeng peniar susu yau put kentop jong ka Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund kan wanra ikilat airam kibala kampen ba nakabenta kinong ridok ha bat kan plelat ban thau susu ye ki jing te jing sna ki be dei bat ki kam ridok ha. Umudi ulaong susuru ba ka scheme Pradhan Menteri Matsya Kisan Samriddhi Sa Yojana kabala kampen bah susu da ka dorbar cabinet kan penklan bat kentiu ya katna ridok ha khamtam ye ki benta ki bede bat ki MSME ka Sarkar India nen kasi kalpen bena ya ka kerteng jung ki briu ki ben yo diang ya ka khusnam nong song sunong bahakli do jong kari India Kebelatip muka Bharat Ratna Award, kebakentop, ya Menteri Rang Badu Barim Jokeri India UPV Narasimha Rao, Chaudhary Charan Singh, Badu Dr. MS Swaminathan, ya belatip pumukpa ke Green Revolution. Ya ketiga jeng penbena, la ada Menteri Rang Badu Narendra Modi lembaga social media post ke jong u. Haba penpau ke jeng smokeman, halor ke jeng penbena ya kita ki kerteng, Umudi ulaong ba UPV Narasimha Rao garu ulalong ustad perkhat bat unong san perthei betbet ubala ajing sakri kari India hakim entaba per. Haba pen kenau yo senyang bala no do Menteri Rang Badu Barim Chaudhary Charan Singh umudi ulaong ba utei uriu krau ula IT yala kajing em ha ka batrei ban penyo e ka hok bat e ka bet ka biang jogi pa nong rep. Menteri Rang Badu lepen pauru ia kejeng kemen halo kejeng penbena ban ai Bharat Ratna Award yo Dr. MS Swaminathan halo senyang jong u ha kaliang karep karyang bat ha kabet kabiang jong kipat nong rep. Ka International Water Conclave Arhajar Arhusau kelas dang hasilong nen kesengi bat kani Kalimpong ke baar silenter kan kut no mentak sengi. Kumsi benta jong ke International Water Conclave la penlong yagi lempung yimejeng mut banwanra yagi sain perkhat hakirukom trekam ki bathmai nak benta ban la penbet yagi jing e da kirukom trekam ki ban la ban te lakam yagi jing kedo kham tam hiki jakari lum. Ya ka jing play ya ka International Water Conclave nen kesengi la penpu penpieng da ka jing don rangkat lang Menteri Rang Ba ka jela Konrad ke sangma rangkat bagi Menteri ke Sarkar Meghalaya ki bakentup ye kong amprin lengdo ba AL hack pa coming one ambon lembat ki wikibe di ki he sarkar ha ka bala ai khusnamru ikinong job ha ka hackathon ka bala long nen kesengi Kabaka thong jongka kalong ban penpau perthei ki but bat ki san perkhat ki bala ban wanra ka jing mentoy ha ka jing sedang pentrikam ye ki but jing start science ha ka imlang salang ki ban long ka jing era penbet bat te lakam ye ki babun ki jing e la ka jing kedo Joint Secretary jong ulat ke Meghalaya upentim ba ka jing pensmai saka kam ye unong bisar barang badu ni Chief Justice Bathmai jong ka Kasari High Court of Meghalaya kan long ha ka khatwai terik ubenai rempang kata ha ka si ublei ha ka yeng sa ulat Haraj Bhavan Shillong. Kani ka khubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong. Ka New Trap Youth Council HYC Rimuliang Circle
Hanin kasi kala air ke jeng ujor syaki bor penyak district jong ke West Khasi Hills. Hakaba kila keno persya ya ke jeng tambor jong ki pulit Assam persya ya ki nong song jong kathan lang pi. Ka HYC kila keno bakatanat pulit jong ke jela Assam ke jeng penlong ya ke jeng jurip ya ki kali ki bayak lang ba ke surok kampo duli lang pi da ka pensang ya ki klem kinu ki daw ki badan nong rim. Ka HYC kala kuntu ya ki borsen shar jong West Khasi Hills district bakin tuklar lem da ka bay penbet bat ki borsen shar district jong ka Kamrup district ka Assam kanang ban khanglat ya ka jing yai beteng ki bakum ki tay ki jing le don bor jong ki pulit Assam bat ban penne ka sukasan ha ka te ka jaka ka badan ha pedeng ka jing ka japun Shusho ka HYC kala kerpat ru ka sarkar jela ban penkloy no ya ka jing kren penbet put jong ka benta baar bat ka sarkar Assam ban la penbet no ya ki kenram hau put usam hakathan langpi Menteri Ketenat Puli Puthi jong ke sarkar Meghalaya rakam sangma rengkat bat Menteri Ketenat Boarding iti mandal hanin kasi kila sam ya ki sithi thongkam se ki sispa khandai pu arngut kinong hikai thamai haki school lower primary kiba hada dengre subdivision ha kalumpong teachers initiative conclave kabla long nin kasngi ha ka district auditorium hatura haba ajin kren ha kate kalumpong jingelang menteri ketenat Puli Puthi rakam sangma ulakuntu kinong hikai baken ai ya ka jing sakri ki jongki da ka jing ai tilot chakakam kabaki kila simti rengkat ke jeng minat bat jeng trehok da ka thong ban kenti ka kadan ha ka thok ka puli kham tam ha school sarkar Menteri ulapan seluruh yakin hikai banlong ki benta ha kalenti jong ka jeng pen keladur ka balabu da ka sarkar na ka benta kinong sonong ka jela haba penpau ka jeng songu ya Menteri rangba ka jela bat ya Menteri jong ka Ketenat Puli Puthi Menteri Ketenat Boarding iti mandal ai kublei ya kinong hikai da ka bakubur ru halor ki jing ki biki hap ban ya lang ba ha ka jing ajing sakri ki jong ki ha ki than nong kendong ula kentu ki te kinong hikai bakin ai ya ka jing hikai ka bahatam da ka babu ha kamat ya ki jing penmlien jong ka jing renti kat kum ka jing peniat bat ka jing biang por ha ka te ka jing yalang nin kesngi ki sispa khandai pu arngut kinong hikai LP school ki bethamai ki la yo priang ya ki sithi thongkam ki jong ki ka jela Meghalaya kala yo ya ka jingmenjor na ka sarkar pedeng ya ka mang tengka ka bapalat sans pa klur tengka hapo ka special assistance on capital investment na ka bentai ki scheme penroi haki jaka sor laong menteri rangba ka jela konrad ki sangma nen kesngi menteri rangba ule thuru ba ka jela Meghalaya kala kmilenti ban yo e ka jingmenjor sa na ka bentai sis pa klur tengka na ka sarkar pedeng hadien belade penbet pura ya ki jung pen kelat hamai bat ya ki policy terikam district immunization officer jong ka East Khasi Hills district pentem ba ya ka dawai tika ya da Corbevax lala ban yo nado ka khat arteri ubenai rempang hajar pusau haki jaka aju sumar sarkar Shillong ki bakentop ya ka renja state dispensary Laban State Dispensary, Asun UPHC, Nongthamai UPHC, Upper Mauprem UPHC, Bat Hanazaret Hospital. Ya ketika Corbevax, laban yo nak bentaki kena kiba khat ar snem karta haduk khat saus snem karta kum ka primary vaccination, bat nak bentaki ba khat pras snem seneng hadien ka hendru benai ni ar punrir tayo hadien bakila yo ya ka dos ka baar jong ka Covaxin ni Covishield kat tu gani ka kubot lakut kablawan shapi na ka Akashvani Shillong